sfulu. A maua whai mai a mene? A ua fua mai I a? A ua fua mai a te ia, una iai o tō Keriso Yesu, o le wa vea I mo tātou toto mai le atua, o le ami o tōnu foi, ma le paia, ma le faaolatanga. Okay, so I le whaamatala e Paulo o le winga o le whaolatanga I le ekalesia lea I Korinito. So nā lai whaamatala mai e Paulo, o winga e faatatau, ia Yesu lava ia. Nā nei whai mai, a ua fua mai a te ia o na iai o tō, ia ke riso Yesu. So a tau rota tangata whanau fo winga pe whaolaina, o I tātou, ua iai I tātou, ia ke riso Yesu. A tau le whaolaina tangata, ua iai o tātou wola, ia ke riso Yesu. So nā lai whai mai Paulo le whai kuna e tōru sfulu, mai a ua fua mai a te ia, o na iai o tō, ia ke riso Yesu. O Yesu ke riso la, nai whamatala mai e Paulo, whamai wa avea mō tātou mua, poto mai le atua. Lua, o le ami o tonu foi, ma lona tonu, o le numera tonu la o te fia whamamawhaina, male pa ia. Nai whaumama iai, male whaulatanga. So a e ai I le ola whaapa ia ina o le tangata, e o I lo ola whaapa ia ina, o loo iai, o ia ke riso Yesu. So e vi ia le atua, awa a tau lole tau ami o tonu wina, le whanau I tātou I le te, le whanau fo wina I tātou I le te ni watea, na amata mai le atua na amata ona o Yesu. Ai o mai le la asanga lona lua, e whatatau I le whaolaina o le tangata, tātou te wa ai le ola whapaiaina, o lo ia ai fo, o lo ia ai fo, ia ke riso Yesu. O le tangata o lo ia Yesu, o le tangata lea ua whaapaiaina. Nā lai whai mai e whai kuna tōru se furu, o ke riso Yesu o lewa vea mō tātou poto mai le atua, o lewa a vea mō tātou ami o tonu, mana tuala e tau ami o tonu ina fua I tātou, ona o Yesu Keriso e ala I lona mariu, ma lona tonu, nai whai mai ai, male pa ia, male whaolatanga. So a o ina pea I tātou, I le soifua o le tangata whanau fōwina, ia tātou mautinoa, ia tātou iloa, o le ola whapaiaina, po le laasanga lona lua, e amata fo'i la ia Yesu Keriso. O le vaenga la lea, tātou te vaia, pe ona tātou talatala noai, o le vaenga lea, o lona senga mai le tauami o tonu wina, o le o ia le tātou aonga, ai o le tauami o tonu wina e tupu ina ua e whaatua. Na tautino lolo ngutu ma whaatua lo loto o Yesu, o Keriso o le alo o ia le atua, o ina na whaatua ai, ma tauami o tonu wina ai, oe. Ina ua mai ala le tauami o tonu wina oe, ona e ola lea I le soifua ola wha pa iaina. O le manei o le wingo le upu lea ola wha pa iaina I lona e leni. Ona la, o le winga o le upu lea e leni, lea watu una atu I lunga I le lau papa, le winga lea o le upu, o le upu nai au mai, le upu lea ola wha pa iaina. A le upu e leni le na I lona wha sa moa ina, o le winga o le upu le na I lona, o le ola wha pa iaina, ai I lona wha e leni. O le loloto I o le winga o le upu. Ona la, o le winga o le upu e leni o le upu vavae ese. So, a e mawhauwhau I le winga o le upu ola whaapa ia. O le winga po le ano o le upu, o le ola vavae ese. Vavae ese mai fea, vavae ese mai le lalolani. Vavae ese mai winga o le lalolani. So, a e lola I le winga o le upu vavae ese. O le upu le vavae ese e ave I whaitaulanga I tonu o le tuspa ia. Mana tua foi whaitaulanga I Saraelu a whaapa ia loa se Salevi. O le taua o le upu o le whaapa ia ina o le Salevi mo le tofinga o whaitaulanga lona winga ua vavae ese mai le tangata lea mo le atua, mo sauninga o le manumalu o le atua. O mai lai le whenga fou, mana tua wale to iai whaitaulanga. Ai ua whaolaina oe,
Ua whanau fōwina oi. Ua tauami o tonu wina oi. Ai lela whamele tu spaia. O le paia o Yesu Keriso. Ua whaapaia ina I fo'i la le tangata faaolaina. Lona winga o oi o le tangata ua wawai ese ina mai. So ole te lei o le winga o le upulea ola whaapaia ina. Elena ona tau. E o tatou mutu, mo tatou laulau whaiva. Ai ole o langa atoa o le tangata. Ole mea lale na. E iei au wo e iei o wa inga. Mai ai, wa sui a o ia. Wai le koe pe ia o kako we vanga ia so ia. E longo fia e la tou Ai o oi. E iei le mea le ua whai e le atua e lo soifua. Le ala ua ta wami o tonu wina fua ai oi. A le ala ua e tau mawhai e oi le la asanga lona lua lea. O le ola whaapaia ina. O le ola whaapaia ina la. Le ala ua tatu ilo. O le winga on moni la le upu. O le vavai ese. E vavai ese mai winga o le lalolangi. E vavai ese mai lo soifua tuai. E vavai ese mai mea o le tino. Ai mai se lava la tātou tangata Samoa. Tangata Polinisia. Ona la, o le tātou e manu tele I o tātou ainga, ma o tātou wanga nuu, ma tātou wanga I whanua. A tau loa mea na, pe o mea sina na I le mafau fau o le tangata. Ai I le soifua le tangata whanau fōwina, e iei la le si mea ua vea ma mea e sili atu lo le wha Samoa. O le atua. Ua e vavai ese mai I vaenga na o le soifuanga, a ua tuuina atu oe I lo soifua ola whaapaia ina mo le atua. Pela ona outa mawhai e whaata ina atu. O le tauami o tonu wina e whaatasi o na tupu. E whaatasi la o na tupu ina ua e whaatuatua. E whaatasi o na tupu a wawa maliu Yesu Keriso e vea matongi sala, pe tongi ola mo ata atoanga sala. O le ola whapaia ina, o le mea la lea e whaia I yaso ta I tasi. E whaia I le o langa o le Kerisiano, lea la e vaia I le ola vavai ese. So o le ola la vavai ese, o le mea la lena, e whaatinoa e tangata. Ai vai fo I ia au ma loo o langa, e whaatinoa e au loo ola whaapaia ina. Vi ia le li o na ua whaia Yesu Keriso, ma ua whaapaia ina ua Yesu Keriso. Ai o le whaatinonga, o le mea la lena, e tauwivia ia oe, ma loo mafaufau, ma lou loto, ma outu ina nau, ma ou vaivainga, o vaenga la lena e savalia e oe I aso taitasi. E moni lava e iaile feso o tainga o le kalesia, ma le feso soani o le auso, na e tāua I o le vaenga le na I lalo o le aonga o le kalesia. A o le ola whapaia ina, o le matafa I oile na o le tangata whai to atasi. Okay? So maua mai le formula le atua, faaolaina oe le atua, pe whaapaia ina foi oe le atua, a e whai e oe le ngaduenga, e whai e oe le whaatinonga o le ola whaapaia ina. E iei le mafuanga, o le mafuanga o lo taatia mai te tono o tusi le a Peteru. Se isue ane I lava lau tusi pa ia whamon mole mua Peteru. E iei le mafuanga o lo ola whaapaia ina, mana tua le tala noa tātou, I lo soifua whanau fōwina ola whaapaia ina. O le tala noa tātou, o le ale vainga o le ola whaolaina mua, o le tauami o tonu ina fua. Lua, o le ola whaapaia ina. Ai se ala e mafua ai, pe tatau wai o na ola whaapaia ina le tangata. Si tatou whai tau whātasi lai whai pa suma 5 suma leono. Mawalau tusi whai mai amene. Toi titia maua tātou Mumu Peteru mtaku mua. Ai pei ia, ai pei ona pa ia o ia na vala awina o tou. Ia whapea foi o tou ona pa ia o tou wami o uma. A wā ua tūsia, ia pa ia o tou, a wā o au nei. Toi whai tau, ai pei ia, o le mafuanga te tau wai ona ola whaapaia ina le tangata ona o le atua le tātou te au auna iai, o le atua e pa ia.
So manatua o le atua e ino i le angasala, o le atua e ino i le faatamala ma le faatala le. A e tatau ona pa ia i tātou, ona o le atua lea tātou te au auna iai o ia lava e pa ia. O le whaipuna ea mai le Peteru, e leo se manatu whaanale o lo au mai le apostolo, a tonu e tauane ai lo mafau po lo loto le ai. O le au mainga e Peteru o le vaenga lea, e au mai o le whaatonunga tāua, o le whaatonunga tāua. Awa o le manatua o Peteru i le tusi lea Peteru, manatua o le tusi a Peteru, o lo tusi atu ia i le auso o lo wha sauaina. So o le tusi a Peteru, e tusi atu ia te ilato o e ua wha sauaina. Ai au mai le fautuanga Peteru mta apwe whaipue suma lima ma suma leono, ba ai o tau nai wha sauaina, ia pa ia o tau. Ai se ai tatau wai ona pa ia o tau, ona o le atua lea tātou te au auna iai, o le atua e pa ia. So o le whaamalosi ma le whaatonunga le tusi pa ia mo i tātou, le auso kerisiano i le nei tai au, i lo soifua pa ia, o le awala, o le mafuanga, o le mafuanga e tatau wai ona pa ia i tātou, ona o le atua o ia lava e pa ia. Manatu e lua o le tātou a onga i le nei tai au, o le whaapa ia ina o le tangata. O le whaapa ia ina o le tangata, whaatuatua, o nai au mai e fo'i le whaipuna e sifuruma le lua o le e Peru, le tusi whaitau le tu ina tu nunga tātou lau papa le whaipuna e sifuruma le lua o le e Peru na suma tolu, se i o whaitau ina atu. Whamai le whaitau ina, o leana ti ngā ai Jesu i tua o le whaitotoa o le aai, ina ia whaapa ia ina ai e ia o le nuu i lona lava toto. So e peo na tātou o ina i le tai au le ni, o le ola whaapa ia ina o le tangata, ona o Jesu Keriso. E whaapa ia ina fo'i i tātou, ona o le ngaluenga whai a Jesu Keriso, e ala i lona toto. Le la peo na iai tātou, i le tai au le nei i le vaenga le nei o le tausanga o lo tātou mawhau, ma tātou va ai i le sā tauro, i le ngaluenga maea, na whaatino e Jesu Keriso, o lona toto pa ia, e whaapa ia i nai fo'i le tangata whaatuatua. Le la pio na whaitawina whamai na ti ngā Jesu i tua o le whaitutoa o le ai, ina ia whaapa ia i nai e ia o le nuu i lona lava toto. O vaenga lai o le soifua o le tangata, tātou te va ai ai, na whaapa ia ina i tātou e Jesu Keriso, e whaia fo i la lea ngaluenga i yaso whaisoo. Whamaia upua a Paulo i le tusina e Kalatia, whaipua lua sifulu on ta apue lua, e iei upu whaapea, ua whaasa tauroina whaatasi iau makeriso. O lea, ua o le toe ola au, o keriso o lo ola i totonu ya te au. Kerisiano, o le ola whaapaia ina, e iei fo i le vaenga o le vaenga lea o le whaasa tauro la vai oe o oe. Na le whai mai Paulo, o whaasa tauro ina whaatasi au ma keriso. Pa mai o le ola foi, na e whai mai e le whai puna e lua sifulu. Pa mai o le ola foi o te ola i nei i le tino. Mana tua ele o tala noa mai Paulo i le teimi e o te i maru i langi. O le tala noa mai le apostoli i le teimi nei, a o iai o ia i le tino. Pa mai, o le ola foi o te ola i nei i le tino, o te ola i lava i le whaatua i le alo o le atua, o le na alofa mai a te au, o fua ina mai o ia e ia e whai mau sui. O le ola whapai eina, e mana au mia lo whaatua. Amen? Na iei teimi e iei fo i teimi e whaavai ai i manatu, e iei fo i teimi e whaavai ai, ona o mea e tutupu. Ai o lo wola whapai eina, e iei le wha ainga lea o lo soifua e te whaatua. So le lau e wa ai nei, o le whaatua e faaolaina ai le tangata. O le faaolaina o oe, ua tauami o tonu ina fua oe e le atua, on e ala ia Jesu Keriso malona maliu.
Ho o mai le vainga lona lua. Oh, okay, e te tau ona hola whaapa ia ina a. O lea le vainga lea, tau ona pa ia a wao lea tua lea o te au na iai, e pa ia lava ia. Ai wha mai la Paulo, e wha sa tauru la e au au. Ha, a wana i toi ola au. A o ke riso o lo hola ia te au. Ai wha mai, o le ola fo i la lea, o te ola i nei lava, i le a, i le wha tua tua. So huso matua whawhine, again, ele o le tato malosi, ele whaia i lo malosi, le vaenga lea o le soifua faaolaina, o le faaolaina o i le ola whaapa ia ina, i le aso, ma le aso, e whaia i le wha tua tua. E le stusi i leo te fia tu inato, lua koranito, tu e mai e lau tusi whamalmole, o i fo i tato te vai ai, ele ngata, o le whaatua tua e whaatino ai. Peon whai mai Paulo o le ola foi o te ola i nei, i le whaatua tua o te ola i lava ia ke riso Yesu e o lava i le whaavavau. Ai tātou te vaia foi la i le ola whaapayaina, le vaenga lea o le soifua o le tangata o lo onga lue ai lea nganga o lea tua. So, a mau mai tusi nā lua koranito, tāpue tolu, whai mai amene, okay, fai tau mai lana fai pwes fumare fitu, ia male fai ipu e se fulu male balu. O lea li i foi ia. O le mea o iai lea ngā mo lea li, o iai sa o tonu. A o tātou uma, o loo awa ai tātou le kupula o lea li, pei se i o si whaata, ma o tātou mata, le ufitia. Ua i ua ai tātou o fōringa, i ai nei le pupula, e o i le pupula, whapei o le ali a ngā. So, o le si vaenga lea o le ola whaapayaina, e le ngata o le ola whaapayaina o le tangata e maua ina ua whaatua tua. Okay, mana tua le ngā lue o i aso ma lava i lo soifua, ola whaapayaina, ia po le soifua foi o le tangata whanau fōwina. So le lawa tātou i loa whanau fo wina le tangata, tau wami o tonu wina fua, o na ola i lea whaapa iaina. A tātou malamalama loa la i le ola whaapa iaina, le lawa tātou wa aia le tuspa ia, e ala ia Yesu Keriso, e ala i lona toto, lua, e ala foi i le wha tua tua. Tai, o le ola foi o te ola i nei, i le wha tua tua, le whai mai ia Paulo, okay, a wāwau, o wha sātaroina, hau whaatasi ma keriso. Au le ola o te ola i nei, o te ola i lava i le whaatua tua. So lono winga, o le ola whaapa iaina, o le tangata e whaatua tua. O le vainga lona tolu, le au mai i whaipule lua koranito mtapue tolu, o lo vaai e fo i lale ngā lue o le anganga pa ia i lo loto. Mana tua, a whaolaina lo oe, o nā fio lea lea o nganga o lea tua i te tonu ya te oe. O lea o onga nā tātou i te tonu le kale sia e tali tonu loma e whaatuatua o Yesu Keriso o i o le alo o le atua, o toi whaatuina mai o ia na ye woti e le atua. A e tali tonu ya Yesu Keriso o nā fio lea o le anganga pa ia i te tonu ya te oe. O le ngaluenga la le anganga pa ia, o lea o lo whaatino ai le vainga lea o le ola whaapa ia ina. Se tato vavai te isi lawa whaipule lua ia na tato whaitawina le koranito. O lea li i foi o le anganga ia. Manatua a faaolaina oe, e ale le swafo Yesu Keriso, o na fio lea o le anganga o lea lii i tutonu ia te oe. Mai whai pa suma fitu, o lea li foi o le anganga ia, o le mea o iai le anganga o lea lii, o iai lea. Praise the Lord, So, vai nei te ua nono atia oe i o lava mawhauwhaunga. Ai, o le tangata wha nau whawina, o le tangata whaolaina, i lona soifua hola whapaiaina, ua ia te oele a nganga o le atua, lona winga, wa ia te oele saolotonga. Wa ia te oe ia winga i o le nganga pa ia, tātou te talitonu ma i oe ai, wa ia te i tātou le file mu moni mai le atua. So wa ia te oele saolotonga o no le nganga o le li, sumalvalu. Au i tātou uma o loo vava ai i tātou i le pupula o le ali, e peise i o i se whaata, ma o tātou mata e le ufitia, wali ua ai i tātou, ua fōlinga i ai, nai le pupula e o i le pupula,
whaapei o na mai lea lii lea nganga. O le isi vaenga e tā ua ia lo soifua faaolaina ina wā fio lea nganga o lea lii tonu ia te oi. O i loe va ai eile le vaenga lea o lo soifua e tupu pea. Pio na tato wa oina a e whaitau lau tuspa ia, a e tatalo ia so uma o na e tupu ai lea O i fo ila le, o i le au mai ia upol pesele na le whai mai, fa mai au iai tātou o lo o va ai tātou le pupula o lea lii. So, o le tangata wa va ai le pupula o lea lii o le tangata ua faaolaina. O winga na upuna Paulo. O le tangata wa iai le anganga o lea lii, wa pupula iai lea lii, ma ua va ai le pupula o lea lii. Fa mai peise i o i se faata ma o tātou matai leo fitia. Wa liwa ai i tātou, winga la leo upu liua. Mana tua a faaolaina le tangata, o na a mata lea o na suhia, fa mai a upo lesi pese, wa to ulu lau mea pula, o le o langa, tuai, So, o na vaaia lea, o le liua. E liua i aso taitasi, ona o le soifua, hola, faa, pa iaina. Fa mai la ia, wa liua ai i tātou, ua fōlinga iai, wa fōlinga iai iake riso, amen, nai le pupula, e o i le pupula. A e ai i winga upuna, lona winga, e iai le whaopoponga, e iai le suwinga, e iai le tupu, o loo vaaia i le soifua o le tangata, hola faa pa iaina. So, o le senga o le tangata faaolaina faa maoni, e vaaia le suwinga, e vaaia le liua, e vaaia le ola pea. O le tangata ele i moni lona whanau fōwina, e te vaaia o lona o langa ala mai le 5 tausanga taluai, 10 tausanga taluai. E le ai se suwinga. So, o inala, e tatau ona tātou ma taitu ai, upu le fionga pa ia le atua, a wā a whai ua whanau fōwina wha maoni, e vaaia le liua, na naiwha mai whamatala ino le upu, ua liua ai i tātou ua fōlinga iai, nai le pupula, e o i le pupula. Lona winga, wa lua vasenga ma lua la asanga o le pupula. Wa iai le esenga o le isi pupula, mai le isi pupula. Lona winga, o le soifua le tangata faaolaina, o le soifua e va ai le soifua wa suwia, wa iai le esenga mai le olanga sa iai, wa iai le olanga faapa iaina, ona o Yesu Keriso, ona o le faatuatua, ona o le ngaluenga le anganga pa ia. So, e whaingo fie formula ale atua, ai o le whātinonga, e whātino e ai. Whātino e au, pe whātino e oe, pe whātino e leisi tangata. Whātino e oe. So, a va ai e tātou le suwinga o loo o langa, lono winga, nai whailau ngā ruenga. Ai a le va ai e se suwinga, e tu fesili la, po o whaise ngā ruenga pele ai. So o inala ia whaatau ai, ia vaenga i o le tatou hola wha pa ia ina whamon mole ia tatou vaenga le tua. So, so a tatou vai pia lea o onga lea, ia tatou i loa, o le hola wha pa ia ina, o i la au mai ai vaenga ia o le ngaluenga lea nganga pa ia, ngā ruenga Yesu Keriso, le whātuatua o loo i le tangata. Vaenga muli o tatou a onga i au na whaaiwina i leo tatou mataupu le ni tai au. E iei fo i la manuia, o le manuia o le ola whaapa ia ina. O le manuia mua e ala i lana upu, e ala i lana fionga pa ia. Tu ina i fo i lalo i au notes ia tu si e lua, uma foi lá foto tato notia Ioane suma fitu fai pe suma fitu fa mai upo Yesu ye fa pa ia ina i latou again o le upo le tato o le upo autu la vo tato wa onga o le fa pa ia ina o le manuia mua la e maua tangata e maua ona o le afionga a le atua fa mai le Ioane na su fitu fai pe suma fitu ia e fa pa ia ina i latou i lau upu moni o lau afionga o le upu moni lea. Tato vasenga i le nei tai au, o le manuia o le tangata i lona soifua o la whaapa ia ina, e va aia lea, e ala i lo whaitawina o le tuspa ia. E ala i lo maitawina o whai upu taitasi o le tuspa ia. E ala i lo sue i a fionga pa ia
a le atua. So o te mi umalava e te tatala i lau tusi, ma e tatalo atu i le atua, ma whaitau lau tusi pa ia. Ia e loa, o le whaamanuianga e guarantee e le tu'ufesilingia pe manuia pe le ai. O te mi umalava e te tatala i le afionga pa ia le atua, ma e whaitauina, una e te whaatinoa le vaenga le o le whaapaiaina. Na o le tatalo a Yesu ia upu ia. Le ala wha Yesu i lona tamā. Tamā, ia e whaapaiaina i lātou i lau upu moni. O lau a fionga, o le upu moni lea. So, o le whaamanuianga, le tatala o lau tuspa ia, ma whaitau. Ua tatau ona tea le vaenga lea o nei tatou tua mana tua whai tatou tua O le alo lofa ia o tua ai tuspa ia. Ia umalolea sa ia o na tāpuni lea, a vifole ie, ufufi ai, tūrunga le sefe, ia whaatoato e tatala i lesi a sa. Au tātou, o le tangata faaolaina, le hai e tatauana tatala ia so uma. E tatauana whaitawina ia so uma. E tatauana taumawhai ina ia maitau whai upu o le tuspa ia. Vaenga na, ia, o le whaingatāia ia te awana taumawhai e maitau se whai upu Ai, e ei tangata, o le au vai nei, so e whaingofia ia te ila tōna mai tau whai upo tuspa ia. So, mana e whai nei exercise ngai wha amalosia ia mūsela o le mawhau ma le loto ma le whai ai. So, vaenga umalava na e fesosoani ia te oe. Ma le vaenga lal na o le wha pa ia ina o le tangata. Wha manianga lona lua ona mai alea tatawa onga. E maua mua te Salonia e 5. Fa mai le whaitau ina mo te Salonia e 5. Whai koe lua suma tolu alo iai le whaitau lea. Mai ia ato toa na whapa ia ina o tau e lea tua lava e ona manuia. Ia tau sia lava lo o tau nganga ato uma ile male loto. Ato maritino ia le matau lea ngaina i lea fio mai o lea li i lo tātou. O i lea fio mai o lo tātou wa li o Yesu Keriso. O le whapa ia ina o le tangata e saunia e mole ola e whaapapau. O le manuia lona lua e le ngata e manuia ona o le upo le atua, ai e te manuia ona e maua e oe le manuia e whaapapau. Manuia lale na e tuatu o le soifuanga nei. Ia tātou wola whapa ia ina, a wā o lo wola whapa ia ina, le lau tātou iloa, o le ola whapa ia ina e ala ia Yesu Keriso. O le ola whapa ia ina o le whaatua tua o le tangata. O le ola whapa ia ina le foi wa tātou iloa e ala i le ngaluenga le nganga pa ia. O a manuia e mawai, e manuia o e pe ai whaitawina lau tusi. Manuia lona lua, o le manuia e whaavavau. O le manuia o le ola ata li. So le lai whai mai whai puna e lua sumatolu ia ato toa o na whapa ia ina o tau e lea tua lava. E ona le manuia e tau sia lava lo o tau wanganga ato uma ile male loto a toa male tino ia le matau le angaina. Ile a fio mai o lo tātou wali o Yesu Keriso. So o le whaamalosi, tātou vasenga ile ni tai au. O le ola whapa ia ina, o le sauni atu, fo i leo oe mo le ola e whaavavau. So va aiel ngaluenga le anganga o le atua, va aiel ngaluenga o le whaamanuianga o le afionga le atua, ai lona tolu ia whaapea o na saunia i fo i tātou mo le ola e whaavavau. So, usamatu whawhine o le amatanga na tātou Lesona lea peo na tātou iai i le tātou a onga sa o vaenga ia o le mataupu lea o uina i tātou, o le mataupu e winga i le whanau fo wina, o le mataupu e winga i le faaolaina. Lea lana mawai atu nei le tātou a onga ia mati, Februari ma Januari, na tātou a uina i le tau a Milton wina. Al masina lani o Aperila, ia lewa a mata iona tātou va ai leisi vaenga, po leisi la asanga o le ola faaolaina, o le la asanga lona lua lea, o le ola whapa ia ina. So e tāua ia o vaenga taitasi ia, ina ia mawhai fo iona e tala atu ai Te mia te whaasoa i maainga, te ufesili mai se si a oe, se o le ha e le winga o nāmea o le faaolaina, whai lo ngā laku lau kani mua o le faaolaina o le tau wami o tonu wina ngā ruenga nana whai e le atua, o le alofa tū noa o le atua e ala ia Yesu Keriso. Ai eilam la sanga lona lua, o le ola faa pa ia ina. So e whai ngofia e one e tala ma e tala noa, e winga i le mata upo le faaolaina o le tangata.
Na iei le si tangata whai mai, ia faaolaina au matu e kalesia i le, ia whai ai le tatalo a le whai au. Ia sao ma wha maoni, ai a whai e le wha maoni le loto, e le faaolaina. Okay? So e iei lona ese esenga, o lona ese esenga pe a wha tua ma wha maoni le loto o tangata. E whai ai, ia mga lua e lola, ia la sanga lona lua. Awa ai whai mai e faaolaina, ai le ai ma se ola wha pa iaina, lona winga, e kise le whaolainga lenga whai mai e mua mua. So, ia i loa le i tātou, ona i loa, e wha mao ni ale upua le atua. E le ai se pepelo o iai, e le ai se ole o iai, ai wha mao ni le afionga a le atua. Lona winga, o le soifua whaolaina, o le mana o mia, ina ia o atu tātou, i le pupula, e o atu i le isi pupula. Lona winga, o le soifua li iua, o le soifua tuputupu, awane i alualua i le me tasi, i alualu i luma, ma ia whaamatuaina e ala i le afionga pa ia le atua. Tau ina ia whaamanuia le atua e tato vasenga le ni tai au, a iei se fesili, tu ina tu lewa noa lea, pe a whai o iei se fesili, na talitonu le whatua a mata le vaenga fau lea, a iei se fesili ma nei e fo ili tato whaasoa manule iei nei minute ia, au le i o atu tato i le sauninga tele. Ia le atua. Okay? Ia atonu le o Iesif Sili, ia atu ina atu, ia Isaac. Isaac whamun mole, whai wina mai tato vasenga i se tatalo, ia ona tato ta ape ilea ma sauni atu mo tato sauninga tele. Ole atu ina atu ia nauti e lunga tato chat, ina ia mawhai e fo iona e va ai ai i le vai aso o iluma, ona o Yesu, amene. Tai lava Isaac?